印尼首都雅加达要刷起1400公里远外婆罗洲的努山塔拉，这个工程呢已经进行2年多了。第一阶段工程按算在8月17国庆日进行完工，任期剩2个月。印尼总统佐科威2礼拜前已经开始在新首都的总统府执行公务，10日也举行头一届内阁会议。伊是表示讲，安尼先做呢会当让区域的发展更加平均，但是建设的过程大家会较痛苦。 外形像电视蜡像的印尼新总统府大楼看起来真壮观。为着赶上17个独立纪念日国庆大会，位于婆罗洲新首都努山塔拉的工程当咧积极完工。总统佐科威2礼拜前已经开始伫新总统府大楼执行公务。迄天的记者会也家己亲自调整座椅。12佐科威头一摆伫新都主持的第1摆内阁会议，伊个一摆表示前都的未来目标。 Salah satu alasan kenapa ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan. Karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa, sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. 内阁会议进前，各部会首长也顺势基础建设的时间进度，确保伫国庆纪念大会登场进前一切顺利。 Sumber air baku untuk ini ada 2 sekarang, Bendungan Sepaku Semoy, kemudian kurang lebih 10 km dari sini ada namanya Intake Sepaku. Intake itu adalah sungai yang dibendung, areanya diperlebar, airnya kita ambil menjadi air baku. Betul, itu yang akan digunakan dan sudah digunakan untuk mengisi air atau mengirim air di IKN. 印尼表示，前都带来55项投资计划，范围包括小卖、物流、金融、观光、教育、医疗、甲能源等产业，规模会达到30亿美金，大约新台币970亿。政府强调，新首都会建造绿色智慧城市，达到市城用地会留作心灵绿地。只是施工期间，土粉夜飞，当地居民真艰苦。 未来恐惊也会继续面临交通塞车、工程拖延问题。加上目前海外投资甲招商不足，参后期土地征收等难题，互新首都的发展充满变数。公视新闻张淑芬编译。